Welcome and thank you very much for your interest in Nepali language. This is episode 2 of Speak the Way They Do. In this episode, the learner will learn basic sentence formation. Let's start with alphabets. Ka, kha, ga, gha, nga. Once again. Ka, kha, ga, gha, nga. One more time. Ka, kha, ga, gha, nga. Similarly. Cha, cha, za, za, nya. Once again. Cha, cha, za, za, nya. One more time. Cha, cha, za, za, nya. Similarly. Ta, tha, da, dha, na. Once again. Ta, tha, da, dha, na. One more time. Ta, tha, da, dha, na. Similarly. Ta, tha, da, dha, na. Once again. Ta, tha, da, dha, na. One more time. Ta, tha, da, dha, na. Similarly. Pa, pha, ba, bha, ma. Once again. Pa, pha, ba, bha, ma. One more time. Pa, pha, ba, bha, ma. Similarly. Ya, ra, la, wa. Once again. Ya, ra, la, wa. One more time. Ya, ra, la, wa. Similarly. Sa, sha, sa, ha. Once again. Sa, sha, sa, ha. One more time. Sa, sha, sa, ha. And cha, tra, gya. Once again. Cha, tra, gya. One more time. Cha, tra, gya. Now let's try Nepalese vowels. A, I, U, E, I, O, Au, Ah. Once again. A, I, U, E, I, O, Au, Ah. One more time. A, I, U, E, I, O, Au, Ah. Now we can form ka, ka, ki, ku, ke, kai, ko, kau, kam, ka. Similarly. Kha, kha, ki, ku, ke, kai, ko, kau, kam, ka, and so on. Now let's start making sentences. What is this? Yo ke ho? Yo ke ho? Yo ke ho? This is a book. Yo kitab ho? Yo kitab ho? Yo kitab ho? Let's learn some nouns. A booklet or a copy is called kapi. A pen is called kalam. A pencil is called sisa kalam. A table is called table. A chair is called kursi. A magazine is called patrika. What's that? Tyo ke ho? Tyo ke ho? Tyo ke ho? That's a chair, or that over there is a chair. Tyo kursi ho? Tyo kursi ho? Tyo kursi ho? Try a few more nouns. A cat is called biralo. A dog is called kukur. A bird is called chara. A house is called ghar. An apple is called syau. An orange is called suntala. Water is called pani. Milk is called dud. Hot drink is called roxy. Is this a book? Ke yo kitab ho? Ke yo kitab ho? Ke yo kitab ho? Yes, it's a book. Ho yo kitab ho? Ho yo kitab ho? Ho yo kitab ho? Now it's not a book, it's a pencil. Hoina yo kitab hoina yo sisa kalam ho. Hoina yo kitab hoina yo sisa kalam ho. Hoina yo kitab hoina yo sisa kalam ho. Is that a magazine? Ke tyo patrika ho? Ke tyo patrika ho? Ke tyo patrika ho? Yes, that's a magazine. Ho tyo patrika ho? Ho tyo patrika ho? Ho tyo patrika ho? No, that's not a magazine, that's a pencil. Haina tyo patrika haina tyo sisa kalam ho. Haina त्यो पत्रिका हैन त्यो सिसा कलम हो हैन त्यो पत्रिका हैन त्यो सिसा कलम हो. This is an apple. This is also an apple. यो स्याउ हो यो पनि स्याउ हो. यो स्याउ हो यो पनि स्याउ हो. यो स्याउ हो यो पनि स्याउ हो. That is an orange. That is also an orange. त्यो सुन्तला हो त्यो पनि सुन्तला हो. त्यो सुन्तला हो त्यो पनि सुन्तला हो. त्यो सुन्तला हो त्यो पनि सुन्तला हो. This is an apple and that is an orange. यो स्याउ हो र त्यो सुन्तला हो. यो स्याउ हो र त्यो सुन्तला हो. यो स्याउ हो र त्यो सुन्तला हो. I am John Smith. म John Smith हुँ. म John Smith हुँ. म John Smith हुँ. Who are you?
तपाईं को हुनुहुन्छ तपाईं को हुनुहुन्छ तपाईं को हुनुहुन्छ or you can say तपाईं को हो तपाईं को हो तपाईं को हो I'm Paul Clark म Paul Clark हुँ म Paul Clark हुँ म Paul Clark हुँ Are you Anna Brown के तिमी Anna Brown हो के तिमी Anna Brown हो के तिमी Anna Brown हो No I'm not Anna Brown I'm Jane Zhao होइन म Anna Brown होइन म Jane Zhao हुँ होइन म Anna Brown होइन म Jane Zhao हुँ होइन म Anna Brown होइन म Jane Zhao हुँ Is he Mr. Kawaguchi के वहाँ श्री कावागुची हो के वहाँ श्री कावागुची हो के वहाँ श्री कावागुची हो No he is not Mr. Kawaguchi he is Mr. Tanaka होइन वहाँ श्री कावागुची होइन वहाँ श्री तानाखा हो होइन वहाँ श्री कावागुची होइन वहाँ श्री तानाखा हो होइन वहाँ श्री कावागुची होइन वहाँ श्री तानाखा हो Is she Mrs. Mirza के वहाँ श्रीमती मिर्जा हो के वहाँ श्रीमती मिर्जा हो के वहाँ श्रीमती मिर्जा हो No, she is not Mrs. Mirza. She is Mrs. Singh. होइन वहाँ श्रीमती मिर्जा होइन वहाँ श्रीमती सिंह हो होइन वहाँ श्रीमती मिर्जा होइन वहाँ श्रीमती सिंह हो होइन वहाँ श्रीमती मिर्जा होइन वहाँ श्रीमती सिंह हो I am a student. म विद्यार्थी हुँ म विद्यार्थी हुँ म विद्यार्थी हुँ You are a teacher. तपाईं शिक्षक हुनुहुन्छ तपाईं शिक्षक हुनुहुन्छ तपाईं शिक्षक हुनुहुन्छ He is a driver. ऊ ड्राइभर हो ऊ ड्राइभर हो ऊ ड्राइभर हो She is a doctor. उनी डाक्टर हुन् उनी डाक्टर हुन् उनी डाक्टर हुन् They are students. तिनीहरू विद्यार्थी हुन् तिनीहरू विद्यार्थी हुन् तिनीहरू विद्यार्थी हुन् We are students. हामीहरू विद्यार्थी हौं हामीहरू विद्यार्थी हौं हामीहरू विद्यार्थी हौं Are you a teacher? के तपाईं शिक्षक हो के तपाईं शिक्षक हो के तपाईं शिक्षक हो Yes, I'm a teacher. हो म शिक्षक हुँ हो म शिक्षक हुँ हो म शिक्षक हुँ No, I'm not a teacher. I'm a student. होइन म शिक्षक होइन म विद्यार्थी हुँ होइन म शिक्षक होइन म विद्यार्थी हुँ होइन म शिक्षक होइन म विद्यार्थी हुँ This is my book. यो मेरो किताब हो यो मेरो किताब हो यो मेरो किताब हो That is your cat. त्यो तिम्रो बिरालो हो त्यो तिम्रो बिरालो हो त्यो तिम्रो बिरालो हो Whose mobile phone is that? त्यो कसको मोबाइल फोन हो त्यो कसको मोबाइल फोन हो त्यो कसको मोबाइल फोन हो That's John's mobile phone. त्यो जनको मोबाइल फोन हो त्यो जनको मोबाइल फोन हो त्यो जनको मोबाइल फोन हो Is that laptop yours? के त्यो ल्यापटप तिम्रो हो के त्यो ल्यापटप तिम्रो हो के त्यो ल्यापटप तिम्रो हो Yes, this laptop is mine. हो यो ल्यापटप मेरो हो यो ल्यापटप मेरो हो यो ल्यापटप मेरो हो No, this laptop is not mine. It's my friend's. होइन यो ल्यापटप मेरो होइन यो मेरो साथीको हो होइन यो ल्यापटप मेरो होइन यो मेरो साथीको हो होइन यो ल्यापटप मेरो होइन यो मेरो साथीको हो Okay, that brings us to the end of episode 2. Feel free to write any comment or suggestion. Thank you very much. धन्यवाद.